3 ni ek number question o tongo ADC thamroknani bagui kendra sarkar o motamot dero hojakha thangnai sarkar rohokha sangkhaimani sikang 21 October 2019 ADC audit khomta ni je prostab rohonani hinai kendra sarkar ni letter phaimani bo reply dokha angke boni utara ADC thangnai earlier ADC authority rokha 15ta point na tei kaisa memorandum reply rokha borong ganang chairman ni bisingte jeni borong ganang MDC ni kok phirong belai sengmani kaham tani ke senglai thanai BC ni je data company boni mutabek seng oroni wo 577 crore ni bisingo 545 crore बाद बाकी 32 approx 32 crore थांनाय बिसिनि तंगदोबो इनके बो एड थांखना आनेरो इनफरमेशन राइट इनफरमेशन करै जेहेतु चिनि इनफरमेशन कलेक्ट खाइनि बागै चिनि अकाउंट नि जे प्रोसेस चलै तंगो बसकांगो जों डाटा कहा कि कलेक्ट खायै जों बनो डिपार्टमेंट वाइज nini day wise year wise month wise available khairona tabok sini thanibo asal details ke information kare department wise rang expenditure money information tongo o jaga wo nini cooperative 31 tarik 3 tarik jora rang ma mani nini salary purpose ma mane cooperative ni aro 26 lakh aro development purpose ma 3.6 ma haike total 31/3/2021 jora wo chini rang mankha 134 crore aro ni bising tabok se jora rang baijak mani 118 crore apana table details ke जों kaham ke tothoronani bagai bus kanggo जों process khai tongo lai thanai bisio bangproni sarkarte administrator je babe data collect kaham ke khai ni bagai जों tabo sini butak short period o जों asal data collect khai me ko hani bang next time o जों table kaham ke data ma khai ke boni reply donai jotona borong menang Adam Shodabur Kol. Honorable Chairman, admitted question number 7. Borong menang Chairman, orang bersangka TT ADC Hapang Township shifting jom cultivator di bagai Township families kainan ni wan chong mungde tong hunai chene ADC hapang tax jora jomia families jomia cultivators roni bagai township construction kainan ni bagai tabak su jora planning rok sabjaya ko na khanke joto by discussion khalewi bus kango khalenai ambai Borong ganang chairman ni bisingte borong ganang MDC belai ke hambai chini ti prasani hamkhai ni bagai jumia cultivators rok ni bagai wan choma ni bagai जों bus kango omo township khainani जों angoi mai phanu cultivators roni je economically financially जों borona develop khainani bagai chini ADC hapang जों chesta khlainai tei boroni bobishor ni bagai
sini edisi hafang jeng wan chutna ambai. Borong ganang chairman tabak senjora seng edisi payment ya golo edisi ni buksa busugu mo exact kisia tani ke data available kiri seng bono saimang kha thanai 30 bosor CPM ni amolo je data kala khaimani 2018 boro aste hazar aste so 4 nai phunogu boniya golo busung kha seng data nai nai mani satisfaction ya her ngui mana hoito up nai hoito down nai tabak sujara chini post continuation by hisab khai nai ke milia han bangoi jeng data collection khai ni sesta khai tango olo data ma ha ke information ona amba. Honorable member Umar Shankar Deborna. Forum Madam Chairman, admitted position number 9. Forum Madam Chairman, on behind you related question te chini by tabak sujara edisi hapang ni sebo deputation besuk tong ni singmani bo behind ni jeto ama ekoi question hai kalai related besuk vacancy tong aba behind na sing data thui tong lo saklai janai joto na hambai chairman na hambai. Borong ganang chairman te borong ganang MBC bon chengmang village committee election khai jangai de bon te wansom ADC hapangni sung thas isi meeting one election state election commission ni thanigo election ADC place no khaina ni bawe chi thiro nai hane de sonnakha te chi thiguro laikha inge tabak sujara state election commission ni chithi phaya kho sung already the state election commissioner village committee khaina ni bagoi letter roja hamba borom ganang chairman tini sung chene ADC hapang kaisa amendment toboi tongo amendment to bonan naimen kasini ADC Constitution Election and Conduct of Business Rule 1985 sini amendment khajanai rules 51 sung o jagawo Chairman, tini all house na lek kaya kena discussion kali na.